Deputy Speaker, the subject of professionalisation of the public service is not a new one, though it seems the Honourable already missed it this morning. We've had numerous debates and declarations in this House bemoaning the state of the public service and the quality of service it renders to South Africans. Has it improved? Will it improve? And why has the question been asked, is the public service in the state that it is in? It's important to answer this question, Deputy Speaker, so the root cause of the problem of poor public service can be identified. You cannot fix something if you don't know what's wrong with it. But we do know what's wrong with it. We've known for years, even though the ANC government refused to admit as much. Cater deployment, especially during the 9 missing Zuma years, incompetence, poor management, non-existent consequence management, an overall lack of good practice and standards, a lack of proper work ethic, a bloated public service with an even more bloated public service wage bill, and the absolute lack of the political will to change the status quo has all contributed to getting the public service to a place where we have to yet again discuss the fact that the public service of South Africa is in need of professionalisation. We even have an ANC member, the first speaker in the debate, asking for cooperation from the private sector with a so-called ANC-led government. So let me just assist the Honourable Member. As from May 2024, this government is a government of national unity, not an ANC-led government. And on that note, I'm very glad that I don't have the minister's job, having to fix something that has been broken by the ANC over the course of 30 years. We commend him for that. Agbare adjunkspeaker, die heersende gesprek in Suid-Afrika is die begroting en hoe die minister van Finansies dit gaan laat klop. Een van die onaanvaarbare planne is om die BTW-koers met 2% te verhoog, juis om onder meer die staatsdiens salarisrekening te diens. Die staat betaal reeds hoër as normale salarisse en ken jaarliks hoër as die normverhogings toe. Ons hoef nie vir mekaar te sê dat die staatsdiens salarisrekening 'n reuse probleem is nie. Ons weet dit ook. Ernstige strukturele hervormings in die staatsdiens personeelkorps is nodig. Helaas en ongelukkig, omdat die ANC vir 30 jaar in plaas daarvan om 'n werkskepper te wees, 'n werkgewer was, weens sy eie onvermoë. Hierdie hervormings moet dan insluit die vul van kritieke vakatures en veral die gesondheidsorg en onderwysdepartemente om die mense van Suid-Afrika beter te dien. Ten spyte van die feit dat daar 102.000 vakante gefinansierde poste in die staatsdiens is daar steeds 23 miljard rand nodig om die verhogings van die staatsdiens salarisse te finansier. Dis 'n nimmer eindigende siklus wat Suid-Afrika in die grond in gaan boor as daar nie groot, daadwerklike strukturele veranderinge op 'n dringende basis gemaak gaan word nie. Waar is die vaardighede die heel nodigste? Waar het die mense van Suid-Afrika vaardige, vriendelike, doelgerigte, behoorlike staatsdiensdienste die nodigste en waar kan die vet gesny word om die staatsdiens vaartbelyn te maak om effektief en behoorlik te funksioneer? Ons staatsdiens en administrasieprobleem moet soos 'n smetterige ontsteekte wond benader word. Die vrot moet weggesny word. Dit gaan seer wees, baie, maar eers dan sal die wond gesond kan word tot waar die staatsdiens kleiner, meer effektief is, waar die salarisrekening onder beheer is en waar staatsdiensamptenare ondersteun en bemagtig, maar ook verantwoordbaar gehou word om hulle werk en diens aan Suid-Afrika behoorlik te doen. Voordat hierdie wond nie gesond is nie, sal ons aanhou om in hierdie huis oor die professionalisering van die staatsdiens te praat, maar agbare adjunkt speaker, dit sal net by woorde bly. Ek dankie.